hanyuma icyo bisaba rero gusoma Bibiliya yawe bikire turasabira Imana kandi yakubwira ariko usabira ko ibice bitanu nasubiramo akareka ari byiza ni byiza ko bavuga bikagora kubiremo hanyuma bakabisura uko bijyamo kuba ubuzima bwiza niho by'abandi ko ibice bitanu mirongo na gatanu kugeza mirongo ine na kabiri y'abantu rero bamuzana bigaragara muri ko kubarira Imana bakuze yakora umusoro ya abo muhaddisi y'umwe abikorera inama baramukorera turasoma hasa abakozi kuba kwisi bose wamana wawe ashira ashaka iki ariko Yesu yashimye kwamamaza ijambo ry'Yesu abanya umukubisi bogati boti bizeye birakundira jana awe Petero Yakobo Yohana nyina wa Yakobo bashyize ku sinagogi asanga barira baboresha yinjiye arabaza ati iki gitumye kubwiriza umwana abereye arabasiga baramureba bashyize ababwira bose ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe yigira haruguru ikiziga kibi amaza ukuboko ikiziga arashikamira ati arisakuye bisobanurwa ngo Yakobo ndakubaye byuka umukobwa ashakira uwo mwanya aragenda kuko yaramaze imyaka 12 avutse baca barataha cyane Imana dati n'ubucuruzi n'abacuruzi biragahereza kubatureka ku bihugu Yesu dati n'ubucuruzi bw'aho Imana ibaye kuri munsi dukorana muri ngo yawe kugira ngo twishimire Yakobo ijambo ryawe kandi wari kugira inyuma yawe kandi Imana iruhuka kandi ibibazo cyawe wisa Yesu Kristo ubuzima bwawe bishimwe ijambo tuzajya tugiye mu izina rya Yesu Kristo amen twishare kwa Yesu Kristo n'abagereza maraheza y'izina rya Yesu rero ijambo ry'umunsi w'ubutaka ibitangaje babwira ngo uracyari umugambi w'Imana haleluya kuko uracyari umugambi w'Imana ibiganza bagiraho barategurira umugambi ukavuga ati umugambi ukabaha igihe ukavuga ati umugambi wese n'iki uyu mugambi ukawitegurira arabitegura umwaka imyaka 2 uzi ko uwo mugambi uzawurangura bafite ibimenyetso byinshi bigaragara ko umugambi uzosiga ariko arabizora ku buryo warema bavuga ngo yakure kugira ngo yakure niko bimeze
Angalia ariko bihangana babaye hari n'abavuga bakavugika umugambi wa Mariyazi kuko umugambi mwiza kabisa ubwo basigaye umugambi w'ahantu kabisa n'icyarike bagashyirako mbere n'abayitazi agasohoka ariko hasigaye iminsi mike bakavuga ngo wihangane n'ibyateguyeho iyo migambi y'abana bakagusika sinzi ko yarabisigiye ariko niba uri kuri iyi si ibyo niba amen ariko ndakubwira umugambi w'Imana ku buzima bwawe Yesu arasubiza haleluya kuko uracyari umugambi w'Imana uracyari mu nteguro y'Imana nta muntu n'umwe yajyaga ku isi umuntu n'umwe ariho yajya kugihamya byo kumenyesha ko waje umugambi w'Imana Yesu arasubiza imbere y'ukubaho imbere y'uko witwa iryo zina Imana kuza utarabaho Imana ziri utarasaba y'inda n'umugambi Imana yaguteguriye wamusanze uriho niyo mpamvu uno munsi Imana igomba gushyira umugambi wayo iwakiri tubahiro Imana wowe asi umwami wacu kuko yabaye umugambi ukomeye n'umugambi Imana yagusubiza haleluya ijambo ry'Imana isome ngaha riko ritubwira igikorwa Yesu yakoze n'ubu arazakora Yesu yatanze igikorwa kugira ngo gisoze Yesu yakoze kandi ubuzima bwawe nawe uzosozera Yesu arasubiza rero ariko yigisha kugira ngo yagiye ubwato hanyuma atangura gukora igikorwa cyamuzanye ku ntumbero ya Yesu bari kuvuga ubwami bw'Imana Yesu nashimwe kandi haleluya rero mu gutangaza iyo atangaza ubwami bw'amajuru nicyo cyari kigo kino kiranga cyane yakubwira ubwami ubwira ngo nawe umugambi w'Imana wa mbere ni ukuba mu bwami bw'Imana Yesu nashimwe haleluya hanyuma ariko yigisha ibitubwira ngo haza umugabo umukuru w'isinagoge yari afite ikibazo yari afite ingorane yari afite ikimubakiye Yesu nashimwe haleluya igihe cyose uzoba ukiriho kiramutangarize ngo ingorane zizobaho ingorane zizokwamaho Yesu nashimwe kandi haleluya tukuvuga yuko Yesu niba yaraje yuko hari ingorane ku isi Yesu niba yaraje gucungura umuntu yuko hari ikibazo ndetse bituma nkubwira ngo ibyo aho Yesu asize ibintu bigahinduka haleluya ibintu bigahinduka hanyuma umugabo ibitubwira ngo yari muri sinagoge yitwa Yairo agira ikibazo rero umukobwa we yarapfa umukobwa kiwe gatoyi kagafite agasibiri katwaye kamerewe nabi arembye yarapfa amen Yesu nashimwe nawe ko wambaye yakitaha na yasema ati zureta shirima kwa yuko nawe yarapfa ikamusigamwa yari kubakaza mu mbere ya Yesu aravuga ati ndakwinjiye wese ushaka ko ugenda urabika ibiganza ku mwana wanjye hanyuma urangije kwiganza agire abeho amen Yesu nashimwe agire icya mbere hanyuma yongere abeho amen tukiza muri Kongo ugasanga umugambi kuvuga ngo umugambi baje bafata yariyo na Yesu umugambi wo kuja gukiza uyo mwana
yari yabyemeye arabyemera ati tuzane bafite kugira ngo bahaguruke bariko baragenda kandi bari kumwe n'isengero rinini rero rinini ryari baje mu Rwanda iyo tubwira ngo nyuma yaho atahaza umukenyezi ibitizo. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kumbe neza ijambo tuvugana ntabwo muracyari umugambi yari umugambi w'Imana.
wizere ku muntu kabaye ikibazo cyawe waragana no kugihamba waragana no gusenga kizosega urakora no gushyira kwibuye waragana gutungarana urabashyizeho ndabivuyemo ariko harabivuyemo Yesu aracyari muri byo umuyobora uri muri icyo kibazo rero yandikira Yesu
kuko nawe tubwira yarawe yatiyone byeze reka tumutungane basi ayo wese abasigaye iko bavuga rero tutegereza abasigaye nawe yariko Yesu bazasiga bari wese abasigaye ariko Yesu nawe wese abasigaye amen n'abakundana basura mu izina rya Yesu Yesu cyane nigiye barabihamwe cyangwa mu izina rya Yesu kuko Yesu niwe yariyemye idolo kandi byaje wowe amen
bisobanura ngo gakobwa byuka. Gakobwa byuka. Niyagiye kuba ngurumva uzabizabe olori komane olori kuzabu yabuze ya. Haleluya. Yategeka ya Yesu. Wakakozulima bakristuane data. Hari ingorane ziri mu masengesho. Abantu basenga bashumora, abantu basenga bakomera Jehova, basenga batekeranya. Icyo tumubwire ngo mu isi zawe iyo Yesu yaduhaye gutegeka mu izina rya Yesu. Niyo Yesu kuko rutanga kuba ngo Yesu kuko ari wowe mwiza urabo mwiza w'ikwa yatahunda tena ukishije mwiza ya Yesu. Amen. Haleluya. Kwizera umusaba, kwizera ukwakira, kwizera ukurema, ikitegereza kagenda mu izina rya Yesu. Yesu arashuka. Ntabwo yavuze ati gakobwa byuka. Bitu babasatu. Yarategetse byuka. Haleluya. Yesu arashimwe. Haleluya. Abantu bose bakubwirwa abanyamubwire ngo bwira indwara yawe ntusubire kuvuga indwara kuko buri ndwara yawe uzayitorera uzayivomera uzayinteze uzafata mu cyicaro kubwira wanyoba kugira ngo ubwire ngo bwira indwara Iteguza twahise mu mahanga kukaza n'inzoga y'urubiyo. Yesu arashimwe. Yavuze ngo kama tuvuga ngo twahise turayitegeka bikagenda kuko n'abagabo Yesu avuze n'indwara igira amatwi. Amen. Haleluya. Ndamubwire ngo urashobora kuba ko irangiye azagora y'imyaka 10 bose bakaba ko Haleluya. Haleluya. Yesu asiwe. Yavuga ngo kandi wima wamukora kiti. Umugambi bazajyanye na Yesu nayo ubulasize kuba mukora kina Yesu asiwe. Nawe umugambi yamuteguye isasa uruta umwanya igihe kigeze nawe uhagarika. Haleluya. Haleluya. Yesu asiwe. Icyo kuzoza kabisa ya Yesu. Abantu bamwizera. Ayamubwira ngo wize. Umurongo wanjye ugiye gusoma cyesezina. Haleluya. Icyo tubanza cyarimo icyo bide. Icyo tugomba guhagarara ko isengirwa. Wizera w'Imana y'ukuri nimenya n'icyo bihagaze Satani abana kubiseka uno munsi abakirwanya Yesu abakishijwe Satani duhanika isozi ubutumwa bw'itete Pawulo yandikiye abiro isezerine mbere ku murongo wa 22 mbere y'ikindi na kabiri Mobil Barcelona, Cisnadane, dua puluh Indonesia Kandi dia dalam krise. Kandi dia dalam krise. Nilaha. Yitegereje umubiri we. Yitegereje umubiri we. Maze kuba kandi. Amaze kubona ko umubiri we kandi. Leo nakubikunda. Leo nako umubiri wiwe ntabwo n'Imana yamusezeranye bazora mu byaro rero bisobaye ko umubiri wiwe kuko yaramaze imyaka ijana y'amagufwa yiwe isezerano yari yose imyaka 75 Imana yamugaruza mu byaro mu myaka 75 yageze imyaka 100 Masara
yaciye na Sara yari yaraciye. Bibiliya yakoretse kuko abanyamaguru kandi iragaheza bikomeze nasubiza umuntu amaze imyaka 90 kuko ngo yaraciye oya nakaheze bwazo nakaheze nari kizigiro nawo muterura ukamutwara ameza mutwaziro temeze ewo mukubikoza kose umunezeze wose mu myaka 90 Pero assim, como quero ter a olha assim, agora vai voltar. A maneira de pegar. Amém. Amém. Vamos pedir a minha saúde. Não vamos passar por ali. Sabe disso? Iniciado no Deus. Aleluia. E esse como cada um de nós sabe o que é. Esse mané como Deus. Nada vai fazer. Tradicional, aleluia. Tradicional é isso, né? Tradicional. E a gente quer ser. E a gente pode usar. E a gente pode ser. Amém. Aleluia.
Hallelujah. 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 Wakili sumina Yesu. Wakili sumina Yesu. Yari kutana sikike wina Yesu. Mungu tunapita ni nguvu wina Yesu. Tunasalia wina kusogea wina Yesu. Tunamshindi Imana. Yesu atuwako tena. Yao kusumiana. Unatuwako tena. Kwa mjao wa jana ni Amen. Yes,